Like kam hikai balai multiple teaching vacancies kijing pentep like kam hikai balai komba. Sipotali ngila bu lang hakanika video ko bamanta. Kadang kan lang hakanika wa kijing pentep. Kadang kawai ka kam office assistant. Kandai tali kijing pentep like kam hikai ka kawai pat ka dai ka kijing pentep office assistant hapok ka Sinat High Secondary School Shillong. Tinggal pa jika kijing pentep like kam hikai bat kam office assistant kawai hadin kawai pat. Hanek top banengkong na bu lang kene kijing pentep like kam hikai artali kene ka banengkong di bathok teacher wanted. Kadai hapo Inora Secondary School That Mutlong West Giant Hills District. Kam balai kadai kawai jong assistant English teacher ki bala pas B.Ed dan DLEd bala pendap proyek ka MTED. The assistant arts teacher bala pendap ya ka MA dan BA la pendap proyek ka DLEd bat ka MTED. Tarik hado ban apply dari arpo tarik benai Januari arja penriu ya interview kala bu tarik lupa arpo sal tarik benai Januari arja penriu. Adu kapor kandai bejemas cap. Haka Inora Secondary School Tan Mutlong. Nakabanta ka jingte ba kamnya pila ban kontak hakido ke nomor praiway lai not lai way pranri bat pranyau saunyau nyau iway lai kandai. The second away pagajing pentep kadayan jong ka St. Claret High Secondary School kadai Norman Song Shillong. Ka St. Claret High Secondary School ka pentep ba don ka kam English teacher balai. Tekito ba pentep ya ka MA ha ka English subject ba pentep ya ka B.Ed. Bat ki ba pentep bat badon arts name kumba arts name experience omdona ya ka arts name experience. Pat ko ka post pagkadai jong ka kam male warden. Kawai jong assistant teacher English pat kawai ka post kadai jong ka male warden. Tarik bakado man apply kadai arpo way tarik pana Januari hajar arpo henry. Pila ban pa resume jong pi sya kato ka shout to WhatsApp number private line not iway henry not r. Kato kelaban dai email tang ba klam syai tu klam bo syai pa. Tong nya pat sakanai ka jing pentep ka babut kini lightly ka jing pentep like kam hikai babut. Kebanyakan bathok recruitment ka code application na kabenta ka post assistant teacher arts social science support life nong high secondary school nang bare. Ki qualification kala pentep ni ba kidai pandai ki bala pas BA dan MA dan B.Ed. Ia kasnam ki bu kam ka government norms na marka dai ka ad hoc pay grant. Kategori ban apply dai khasi jantia tarik khadu kadai arpo tarik benai Januari arjar penri bat interview kelabo pelang arpenyo tarik benai Januari arjar penri. Kelab ntak yo secretary ha ketua number pranyo sau pranyo pra kandai lai. The second away jing pente bathok required kawai ka post assistant teacher hapo Shan Roy Basan Secondary School Lumau Ba Shillong. Minimum qualification ki badan ya ka PSE sim subject combination PCM atau B.Ed. Bat B.Ed ringkat kat kum ka NCD norms ka age limit dai lipo nyau senam nam tak STSC bat lipo suppose nam tak SCST bat lipo pras nam tak OBC ka jingsi ka dai deficit la ban yo ka form na po ka school office na do ka post pa waje mastap hadu baji no pais ngi. Tarik kado umpai application form kadai arpo lai tarik pena Januari hajar arpon ri. Hapo kalai baji no paisngi. The second away ke jing pentep na ka mau ke siang Umro Presbyterian Secondary School Shillong. Ka pentep balat kam hikai babon teli kawai jong ka biology kabasyam maths sadu kastraf nda kawai jong social science kabasyam history political science but economics nang ta graduate ki bala pendap graduate le postgraduate ringkat ka B.Ed. Kaching siu ki ang ban ai kom bakat sau hajar. Nam ta ka post jong nursery teacher pat ki khodik to ki bala pendap ya graduate but DLEd le MTED but le MTT. Kaching siu ki ang ban ai sipo hajar. Panpoy application form hak standard form kat kod kesabran kam show school show secretary jong ka school managing committee hapo ka school office haswa ka arpo tarik bena Januari arjar penrio. Hado ka post po baje step hado si baje no paisngi. Kla bangon tag ro hak taki number
บัดพูนคือตัวnumber พรายเยาคันได้not อีไว้เยาอีไว้ not บัดคันได้ลายริวสันพระอีไว้ r แต่สักกันนี้ก็จึงเป็นเต็บกันนี้ก็ทบartliก็จึงเป็นเต็บหลายคำฮิกายละบุกันนี้ก็ไว้ก็ได้บางก็จึงเป็นเต็บหลายคำฮิกายนักMokdok Secondary School Mokdok ki qualification ki pan bala pas BSc but arsnam DLED dan MBEd ya kita berpendap ya ka DLED nak NIS ha ka jeng perlu bekat bar penai kenam pedang kala don ya ka HLC bayo 30% but arsnam BAED but BSc ED nang ta bala pendap ya ka BSc 30% nang ta bat ka BEd Special Education there nang ta hapenda bro ya ka UPM that certificate ka senam kadai live suppose nam SC nang ta live prasnam ki OPC kadai ka doc p penpoi application hap lanishwak ar pulai tarik bulan Januari ajar penri pelak pengentak kau kendai sound not ar like nai pras sound riu kendai sangan ngawe ke jing pentep nam ta ka food teacher apo Don Bosco upper primary school Omdang kalau pendap ya ka BSc PCM nang tak MTED DLED BEd berkat kum kasnam kum governor setelah abang apply hal ini swak ar post tarik pernah Januari ar hajar ar penriu terang ta ya ka interview ro ka debuk tarik lupa ha ka ar penyu tarik pernah Januari ar jar penriu ngadu ka por kadoi baji mastap hapo ka sekolah kala kita number ru lightly nak benta ba pen phone ban yo jentip bakam ne Pranyo sau lai nhau lai kendai riu nata kendai lai riu prasan lai san lai iwai kendai lai riu lai not iwai san not kendai tasakan iwai ke jing pentep lai kami ke jing pentep lai kami kan ka thom bat hang nei don lang ka to ka jing pentep naga taka post assistant office assistant baka post assistant teacher kan ka wai jang ka Saumer Presbyterian School Saumer ka pentep nam taka post assistant teacher kan ada apa Saumer Presbyterian Secondary School Saumer Upper Shillong qualification berapa dap ya ka BSc PCM rengkat bat ka BEd kajeng siu kat ar hajar kadun topi skill adu kat perajar kiwai ki janon kam bat kiwai ki allowances tarik kat balabu nam tak interview kadai live how tarik bena Januari ar hajar penri kan ada ka walk in interview live how tarik bena Januari ar hajar penri kadai ka walk interview nadu ka por si baji no pai sungi haka kampus jengas kal la bengedak itu nomor kendan riwai ar riwai not nyau riwai kendai riwai tasakan ka wai jeng pentep office assistant naga benda ka school Sinot High Secondary School Shillong kan ka ka school posts the qualification ki khod ek do pendap ya ka BEd rangkat ka gibaran computer knowledge ta haki tally accounting filing but office work penpoi ya application form hang nei la tho halanishwa ka ar phau pratarek bana Januari ar hajar ar penriu nang daya ka written test kilabo pan pelong haka live ho tarik bana Januari ar jar penriu na do ka por ship ho baje shutang menstam hapo ka skol tinga pat sakane ka jing pentep bakhado ka jing pentep like kami kai tang ka wai hi kani batho wanted part time teacher dan kam part time teacher ha ka subject sociology kila pendap ya ka MA ha ka sociology bat ka BEd kila ban apply dapat kontak atau nomor pranyo kendai sau not iwai not ri pranot halane shwa ka ar phau lai tarik pna Januari ar ja penri kamot ya lai berkontak kam kloi mantip kam ni akum do ban thap ya ka ne ka kam hikai part time teacher ha ka sociology Tetanggi nahi ke jeng pentep like kam hikai ngidar man asyik bapak baro kublai sibon ya phi baro ki bapak